July ni som pakat Times of Mizoram News Analysis clear tu te chebai tunlai hian Central Force le Manipur Police tangkop chuan combing operation an beina sa tribal volunteer po mi pangalai an manto le lampol po manin July ni som nimin khan arambai tengol mi pani chu nambul mapal po na bazar infala insas rifles pakat pistol silai mule Maruti jeep sinen an mana kangpok pi lama chuan July ni kwa khan kuki volunteer mi pathum AK-47 pathum nen an mana Jiribam district lama chuan kuki volunteer mi pani ral thuam engemozat nen an manbok Central Sarkar hian buaina thunun tumin khauzoka combing operation kalpui atum tadeu ni inalanga volunteer te film khurle zwalanga yang sairokher le sailhum da na tepo kanuluk tharle angai donani Hill Tribe Council more chuan nimin khan tribal volunteer pangalai mai Central Force ten an manhi du lona an lantira kukin pi Manipur in darkar som pani total shutdown apuan kha an thlop tian puang kukin pi Manipur chuan July ni som nimin khan kangpok pi Chorchanpur le Morea shutdown akal puyani ITLF point kuki volunteer pangalai security force ten an hreng hi dem na thu an chwa ve bok tunma deu khachuan hetyang tak hian Central Force te an chelem lova tunlai hian thatharina ken telnge Amit Shah thupek wangjok tuna ri chuan soyahara Central Force te an chekhir tatal maya volunteer te khan inman tir lo ram kan tumdon nia an man to chuan han chwa le mai ahara film khur tak zelino MHRC in Manipur DGP le Chief Secretary nena hriat tirna achwa Jiribam buaina ron inir chwa chan kha Meitei te chuan sarkar in thla da wangtin Manipur Human Rights Commission MHRC a complain an theluta MHRC chuan ma ala chhota ani Manipur Human Rights Commission hian DGP Chief Secretary le Security Advisor telaka hremna alek kodon loti achianga amaro chu Meitei ten Human Rights bo chiat na anga an thlen chan hi compensation zangna domna Meitei displaced ten an mu theinana Sarkar andai khalna ani complain hi silchar Meitei ukil Saikhom Kamala Kanta Singha le Fanjobam Lokenat Singha ten an siama Manipur Human Rights Commission chu Manipur DGP Chief Secretary Security Advisor Jiribam DC le SP ten hena hriat tirna siama Meitei displaced ten zangna domna andon thainan heng mi pangate hi mo phurtu achwa turin an zwal kawani Thubuai siam tu te hian January ni khat sang ni som ni Palia Jiribam District Police in Manipur DGP Law and Order hena an le khathon Manipur DGP chu Central Armed Police Force company ni deploy saktura an ngen nakha chuan lama an manga DGP Rajiv Singan Central Force apek du lowanga Jiribam District hi buayani chuwangin lamtai khuno lungkoi bung Harinagar Narayanpur Butangkhal le Laisa Bithol khwa atanga Meitei displaced te zangmadom na peturin an phutani Manipur Human Rights Commission chuan Manipur Sarkar thunei tu ten hena tanga report kimchang an don ma chu thutluk na siam thei ani lo thu an soya July ni som pakhat voindal mange ya thilkhen dan report kimchang thelu turin Manipur DGP Security Advisor Chief Secretary Commissioner Home Department Jiribam DC le SP te thua peta ani Meitei ten Central Force te an dodal heti India Sarkar point a reveka go back AR tin an awa Jiribam ahan buaichia Meitei te in Zaborvel hal ani chuan Central Force te omlowang antile daya Meitei mipui enkol dan tur hi IAS IPS trainee ten syllabus thar anjir angai don ni in alang BJP Central Hwaitu te Imphal Modian Manipur atlo huntur Rahul Gandhi dota pu ani July ni som nimin khan BJP office Imphal ninhi otur Manipur State BJP Executive Meeting neitan ania Union Law Minister Arjun Ram Meghwal BJP Northeast in charge Sambit Patra Manipur Cabinet le MLA ten antelpuya Chief Minister Biren Singh Chuan, Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah Vilna Nwaya,
remna le muanna siam tumin buaina tel namhni tenen in biakna tran ani to thu asoi July ni ria Rahul Gandhian press conference anaya khan Prime Minister Narendra Modi chu Manipur tlo turin aphuta Manipur hi boilo poni se thlasom palichung hian voi khatal Prime Minister in atlo ve aphu tia Rahul Gandhian asoi kha BJP titan ngenga chun ang main thudik manga beina kha anlana hle a anpu Modi tlip moinan Modian Manipur alatlo lo chan niangai theitur BJP hrai tu ten an soi chuak tanak nak maini Rahul Gandhian Kachar district atlo kha Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan angai theilo hle a ti thuan op atum viawa amaro chu anhlo chama chumi hnuwa video footage mangin Rahul Gandhi chu ache theiang bera chwa antum le a amaro chu thudik omsa chu alo lang chuak le ta ani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne na inhim hai tak journalist inti atanu buyan chuan Twitter video aposa ti hian azia Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi chu Silchar Airport a Congress wa karten Assamese gamosanen anlo huaka ma se Assamese gamosa hi anholani ti in a video niom tak apostela second som thum pali lek video han en chuan Congress fai tu ten Rahul Gandhi hi Assamese gamosa ortir antuma ma se anhol second som thum pali hnulama engthil nge thlengti en chunjom tur omta heklo chu Assamese te chuan Rahul Gandhi chu annam puan husit tu anga angai te hiala kiltina tangin demna adong ta char maini atopa Assam Pradesh Congress Committee President Bhupen Kumar Bora chuan Twitter kaltlangin atanu buyan chu achangle te hiala ti hian azia ka Dear atanu buyan mithen khat hian midang thatna an hu theimia lo ti hi kan riat savek ani July ni riat khan Silchar Airport a Rahul Gandhi khan gamosa tamtak adonga ponlama po gamosa nen anlo huak na sa hle Rahul Gandhi kha tuilian tuarte tlo tura local ani a anlo huak khan hun ala heka hun khoral lo adu awanga in lom lu na dang te po hnol ani ti in full video aposa full video a chuan Rahul Gandhi khan Assamese gamosa maini lovin felicitation in lom na dang zong anhol ta vekani amaro chu Assam Congress chief po hian Rahul Gandhi local chan hi asoi fu big lova achan chu Rahul Gandhi le aho te khan asaman tlo turkha information an petradu lo ni in an soi Prime Minister Modian Manipur atlo donem ti chanchin bumi te zo na changin Biren Singh chuan BJP Manipur in charge in tulati chuan central hwai tu tenen an soi ho thaya kaini lam chuan kan buaina hi keima ni nge ya chinfel kan tumani ati Biren thu soi atang hi chuan Meitei le kuki buaina hi Manipur mi te chinfel tura anda tina ani Narendra Modi chan atum luata asoi wartama mani in alang Biren Singh hian Prime Minister chu Manipur buaina chingfel turin abei sei ngamlo ti alanga Modi le Amit Shah villan huaya in biakna tran anito ti asoina in keimania chinfel kantum atiboxia Biren cabinet le central BJP kara hian khi a omni in alang heti la hian BJP Manipur in charge Ajit Gopchade chuan Prime Minister Narendra Modi chu asoi ro pui ang reng viawa Prime Minister Modi chau hi Manipur boina chingfel theitu ani Modi hian kudruakin Manipur atlo don lova Manipur boina chinfel na tur solution nen Manipura kan huthuai don ati Ajit Gopchade hian ani le tha asoi lova solution ruamhan fel ani huna Modi chuan Manipur atlo don ti asoini BJP Manipur in charge Ajit hi Rajya Sabha MP ani vea Manipur State BJP Executive Meeting atel tura local ve ani Central BJP hian malakna anei tran mek ti ariata an solution hu chwatur ero hichu Manipur namtin te pom thei an lung oina atling don lo ti ero achiang viawani engwangan Narendra Modi hingoi renge ani ti zona hi parliamentarian MP zongjong te zona ani a clear dan chin hi aom thaya Prime Minister ngoi reng chan hi aswal wang hrim ai ma in solution anei mairi lo wang ni in asoi thayanga Narendra Modi an Manipur chungchang chipchiar taka asoi ngam lo chan hi India ram mi pui bai sei na sang tak
permanent solution aduan chwa thailo wang ni in alang bok hei hi Manipur state BJP in charge Ajit Gopchade thusoyatang hian alang Manipur hantlo eng ang ma se solution om chuan silo chuan Amit Shah ang bokin ngai nep alho dona Indian Prime Minister anga afe chwa emo atong chwa to chuan ngong lian tak nei se ti Modi hian adu ni in alanga chu Home Secretary Ajay Bala te thuron pek dan po ani arin omani Manipur nam pathum te thil phut hi anep lo hlom hle a hun rei tak atanga sarkar ministry sang ten an lo ngai twa to nu vek ani Modi le Amit Shah ina rei lo te chunga anchin fel thei tur ni se Congress ministry huna khan Manipura hian remna tluan tling aom to ang amaro chumei ni thumain tan Meitei le kuki buaina hi anasa ema remna tluan tling siam adua amaro chu Lok Sabha election te alo ambok nen in than politics an clear lo thailova BJP sarkar achet muan ema wangin India mi puin lesson an peya a sarkar thei hramani amaro chu Modi hi han fak viau na chan turom lova tuna atlip moina kan soi ang hi thilom dan an dil ru dik tak poni se ral tlante en kola chomdol na thatok siam sak mi puite mang ang na ti nep dan kong hi azong turani remnat luan tling permanent solution am thainan ngai tuana kan seng meka hemi chung chu mi puite lo ngak sam turin kan cha du ani ti ringot po Raja Sabha Khan han soi ta jok sela India mi pui ngai dan adang zai mayang ati ratang khan moi achu laklo to a kum khataliam nuwa handak le zwa hi atan po ti chi ani lo Modian Manipur atlo huna chuan Meitei le kuki naga po ni se anpom ngei tur India sarkarin enge motak apuan chwa nge hi han bei sei phot mai tiang tunlaian infal khopuya erong bol na gas awang hle a black point lei mai tur omlo gas bur khat hi rupees sang ni zanga ani hem maya middle class le anwailam chungkwa ten antuar hle ani tin Meitei pol tam takin poisa an khon deu renga hemi chungchang hi the Meitei Alliance India and United Kingdom chuan thuchwa siamin helpolten nambuai indona chuan lama ramle nam channa na sum andol fo hi mipuitan phurrit atlinga engpol nge tu tenge anni engatan nge man ani tipo puan zarna om lova sumtam tak in bituka khon ani fo hi Meitei economy in atwar mekani anti Royal Meitei Council chuan July ni kwa khan thuchu an siama an thuchu atanga alandanin Royal Meitei Council chunga try to ni inchu na aoma Assam Unit Royal Meitei Council try to ni lo try to anga ten Manipur Chief Minister Biren Singh an lo mua scheduled tribe enlistment demand chungchanga po ngaidanin an lo na an nei ni in alanga Royal Meitei Council chunga mithen khatin STA andu line adang te chuan andu lem lowani Royal Meitei Council chuan try to anga in chal Manipur sarkar na in zom na nei telaka legal proceeding dan angin thubuai kalpui an tumti an puang bok kaini chauhi kan buai big lova anni lampo buaina neu an nei ve tho mai tuntumatan chuan khati zong kha nile phot mai se ale peka chuan Mar Leaders Conclave 2024 chungchang kan ron buat saidonani marin pui chuan July ni som ni pathum som ni pali khian Mar Leaders Conclave sang ni som ni pali abuat saidona Mar politics Meitei le kuki indona kara mar nam din hunle malam panzel dan tur tite an soi ho donani mizo khovel abik takin Manipur thado paite zong na thak khovelin tuna kan din hun hi kan en non atul ta hle inalang kan unaw Manipur marte hi tribal unity kan tun lai din huna hian an lung oi to lo dewem o ti turina oma he channel atang hian kan soi thoi thuak to a chiang faka soi turpo kan channel nual bokanga amaro chu thudik hi kan tan lo wangpo ni lovin soi chuak kher atul kan ti lo wangpo anianga Mar Leaders Conclave an ko chan tur hi chu tun na ya video kan siama te khan achan le wang ni theyalang aom nualani ale peka chip chiar tokin soi kan tum don nia